سرخط خبرهای مهم. هشدار آب و هواشناسان از تغییر آب و هوا. مرگ یک مهاجر تاجیک در ترکش در روسیه، دیگری زخمی است. و نظرسنجی، پولهای خود را در کجا نگاه می‌دارید؟ سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 8 نوامبر. агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон бо пахши як огоҳӣ аз яку як бора тағйирёбии обу ҳаво дар рӯзҳои 8 ва 9 ноябр хабар додааст. ба иттилои манбаъ, дар ин рӯзҳо дар баландиҳои зиёда аз 2000 метр аз сатҳи баҳр борон ба барф табдил ёфта дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва минтақаҳои алоҳидаи вилоятҳои суғду хатлон борони бо шиддат меборад. агентӣ ҳушдор медиҳад ки рӯзҳои 8 то 10 ноябр дар водиҳо ва ноҳияҳои кӯҳиву вилояти суғд сар задани сел аз эҳтимол дур нест. вобаста ба тағйири вазъи обу ҳаво, Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон аз сокинон хоҳиш намудааст ки ҳангоми чарогоҳ ва сафар ба кӯҳ бо эҳтиёт бошанд. бар асари таркиши як мушак дар шарқи дури Русия як муҳоҷири тоҷик ҷон бохта, дигаре захмӣ шудааст. ҳодиса 3 ноябр дар хиёбони Верешагинаи ноҳияи Советский рух дод. ҷасади Раҳмат Тоҳирович 44 соларо дар зодгоҳаш деҳаи Ғазантараки ноҳияи Деваштич дафн карданд. Алишер Азизбоев, муҳоҷири дигари 44 сола, аз сару дасту пой захмӣ шуда дар шифохонаи Шарқи Дур бистарист. Азизбоев рӯзи 7 ноябр ба Радиозодӣ гуфт ки ҳангоми кор дар сохтмон ҳамроҳаш як мушак ёфт ва онро зоҳиран аз нофаҳмӣ ба дастгоҳе пора кардан хост. маълум нест ки мушак ё снаряд нав аст ё аз замони пеш дар зери хок монда. доситони устони Приморскии Шарқи Дур бе зикри номи муҳоҷирон дар бораи таркиш дар маҳаллаи Верешагина хабар дод. манбаъ гуфт зоҳиран муҳоҷир талош кардааст мушакро аз зери хок берун орад, вале он таркидааст. дар ҷои ҳодиса як мушаки дигари нотаркидаро ёфтанд, вале мақомот шарҳ надоданд ки мушакҳо чаро дар он ҷо буданд. дар таркиш як муҳоҷир аз кишвари хориҷӣ ҳалок шуда, як тани дигар захмӣ шуд ва барои табобат ба беморхона бурда шуд. сабабҳои таркишро Кумитаи тафтишот таҳқиқ дорад, гуфта шудааст дар хабарномаи додситонии Приморский. солона ҷасади садҳо муҳоҷири тоҷик аз Русия ба Тоҷикистон оварда мешавад. аксари онҳо бар асари ҳодисаҳои нохуш ҷон бохтанд. мақомоти тоҷик соли пеш гуфта буданд ки аз Русия ба Тоҷикистон наздик ба 1000 тобути муҳоҷирон интиқол ёфтааст. бино ба як гузориши ахбори Вазорати корҳои дохилӣ ки ҳар ҳафта нашр мешавад, дуздии маблағ аз хонаву дохили мошини шаҳрвандон бештар шудааст. гап дар бораи 100 ё 200 сомонӣ не, дар бораи ҳазорҳо сомонӣ ва ҳазорҳо доллар меравад. ин бор хабарнигорони Радиозодӣ дар кӯчаҳои Душанбе аз мардум пурсиданд ки пулҳои худро дар куҷо нигоҳ медоред ва барои эмин нигоҳ доштан куҷоро беҳтар меҳисобед? Дар банк бояд камай, просто фоизиш беҳад камай, як ё ду. Дар хона дар банк бачхоти фоида меорад. кадом пула? яъне ки пули нест ки нигоҳ бидорем дар банк ё ки дар хона. дар Швейтсария, дар банкҳои Швейтсария Цюрих рӯзо ҳама банкҳо ҳастай. иншоалло ки банкҳои амонатбонк, асосия ман амонатбонк мегузорам, барое ки амонатбонк банки давлатӣ, банки боваринокай. аз о умед дорем ки иншоалло ки мехай дигар банкҳош таваккалшо ба худо. пасандоз не надорем, ҳамин олӣ ки гифтагимон ҳамин зиндагӣ ба мерад. пулам ку надорем, аки дар банк ҳамин чанд сосе мо кандидат ҳасте чи на пули зиёдтӣ на ина бирӯз мехини бо папага бо маъюбиен бояд чиз шавад ё меҳнат меним мо ҳар рӯз бемеҳнат нестем дамухи банки алиф дар банки алиф ба чӣ хотир сармоя? хейр ба хаёли ман банки алиф самый надёжный, на мой взгляд, самый лучший банк сейчас в нашем городе, я так считаю. Вот, поэтому мы дома не держим на банке. И проценты, и выгодно, и безопасно. نداریم همچه که جامونی نگه امانت بانک میگیریم پنسیون. ولی برای پسنداز کردن نه نداریم اولا. اگر شرایطش شد که مثلا شما برای پسنداز کردن مبلغ کافی داشته باشین، در خانه نگاه می‌دارین یا در بانک یا در؟ نگه شد در بانک میمونیم و در خانه چی مونیم شد؟ ما پول را فقط در کسای در بانک کندن. ما داریم بانکی ایمای جای کار بود، بانکی اسخطه بود، امانت بانک. اصلا در امانت بانک میگذاریم.
که بانک دولتی باوری نکته. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. همسران 10 مرد که به جنگ روسیه ضد اوکراین بسیج شدند در شهر مسکو با طلب برگرداندن شوهران خود همایش اعتراضی تشکیل کردند. نشریه واژنه نووستی اطلاع داده که تقریبا نزدیکان 30 بسیج شده در میدان تئاترالنای شهر گرد هم آمده خواستار جای عوض‌کنی نظامیان شدند. همایش اعتراضی در کنار تظاهرات کمونیستان که 106 سالگی انقلاب اکتبر را تجلیل می‌کردند برگزار شد. اعتراضگران گفتند برای برگزاری تظاهرات خود از شهرداری مسکو درخواست اجازت کرده بودند ولی مقامات با بهانه کووید 19 پاسخ آنها را رد کرده است. بنابراین به تظاهرات کمونیستان پیوستند. همسران بسیج شده ها به جنگ اوکراین در شبکه‌های اجتماعی پیوسته با پخش نوارهای ویدیویی اقدام‌های راه اندازی کرده برگرداندن شوهران خود را از جنگ یا بهسازی شرایط آنها را طلب می‌کنند. نزدیکان بسیج شده ها از شهر ولودای روسیه آخر ماه اکتبر ویدیو را نشر کردند که نشان می‌دهد نظامیان در دهه ایوانوفکای دونیتسک به لوازمات جنگی سفربر شدند. و بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 8 ноябри соли 2011 додгоҳи шаҳри Қурғонтепа ду халабони ширкати Ролкан шаҳрванди Русия Владимир Садовничи ва шаҳрванди Эстония Алексей Руденкоро барои убури ғайриқонунии ҳарими ҳавоии Тоҷикистон ба 8.5 соли маҳбаси низома шадид маҳкум кард. дар посух ҳукумати Русия бо эълони вокуниши баробар садҳо муҳоҷири тоҷикро аз Русия ронд. дар расонаҳои Русия ҳамлаи бесобиқа зидди Тоҷикистон роҳандозӣ шуд. зери ин фишорҳо мақомоти тоҷик маҷбур шуданд пилотҳоро баъди 2 ҳафтаи ҳабс озод кунанд. ба кодекси ҷиноии Тоҷикистон рӯзи 8 ноябри соли 2016 барои таҳқири пешвои миллат ҷазои ҷиноӣ ҷорӣ шуд ки то 5 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. ин ҷазо дар доираи қонуни соли 2016 дар бораи пешвои миллат ҷорӣ шуд ва дафъатан мавриди интиқоди ҳомиёни ҳуқуқ қарор гирифт. ҳолатҳои ками таҳқири президент дар Тоҷикистон расонаӣ шудааст, вале матбуот дар бораи маҳкумияти чанд нафар аз ҷумла муҳоҷири корӣ Умар Муродов ва ҳуқуқшинос Бузургмеҳр Ёров хабар додааст. ноябри соли 2015 дар маркази ноҳияи Ховалинг бузургтарин ҳайкали восеъ гузошта шуд ки қаҳрамони мардумӣ ба шумор меравад. ин ҷувозкаш аз балҷувон солҳои 1885-1888 бар зидди зулми аморати Бухоро ва бекҳои моли мардумхӯр ошӯб хезонд, вале дар ниҳоят шикаст хӯрд. қаблан дар ноҳияи восеъ ҳам як муҷассамаи ӯро гузошта буданд. шӯриши восеъро нависанда Сотим Улуғзода дар як романе тасвир кард ки хеле маъруф шуд. بانک ملی قرب ارز خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا کردید. لطفاً به ما نویسید که در کدام موضوع مواد دیدن می‌خواهید. چه سوال‌ها امروز بیشتر شما را به تشویش می‌آورند؟ شما می‌توانید زیر این برنامه نظر و پیشنهادهای خود را برای ما نویسید. با شما تا فردا خداحافظی می‌کنیم. روز خوبی داشته باشید.